Hello guys, uyu munsi nakuzaniye uburyo wahuza TikTok account yawe ukayihuza na YouTube byoroshye cyane, ku buryo abantu bagukurikira biborohera kubona ibikorwa byawe ukorera kuri YouTube, ku buryo aba viewers ndetse n'aba subscribers bakunda ibintu ukora baguha subscribe bakagufasha kuba watera imbere kuri YouTube. Ibi ngibi biroroshye cyane kuba wabikora, ngiye kukwereka uburyo wabikoramo. Uraza ukande ahangaha kuri edit, kambakwereke ahangaha kuri edit, numara kuba wahakanda tegereze gatoya, uraza umanuke hano hasi ahanditse add link uhakande. Numara kuba wahakanda nzakwereka n'uburyo wahuza na Instagram ndetse n'izindi website zitandukanye. Uraza ukanda hano kuri YouTube aha gatatu, mbakwereke aha. Numara kuba wahakanda tegereze gatoya, bagiye kutuzanira aho turi bushyire link twakopiye kuri YouTube channel yacu. Biroroshye kubikora, turaza duhitemo email bisanzwe twafunguye YouTube channel, dutegereze. Tuze duhitemo YouTube dushaka kuba twayihuza nayo. Choose your brand account. Nusoza umanuke hasi ukande hano handitse continue, sinzi nimba uri kuhareba, ni hano hasi handitse continue, hakande tegerezeho gatoya. Barabita bakugarura ahangaha, utegereze. Urabona ko YouTube channel yacu imaze kuba yagiramo ya Golden History TV ariyo dukoresha. Kadusubire inyuma gatoya kugira ngo turebe ko yaba yagiyeho. Iyo dusubire inyuma dukore refresh, nkuko ubireba urabona ko YouTube channel yacu yagezeho byamaze kwihuza. Uraza ukande, ndabona bari kuntumira aba hosters, reka dukande hano kuri youtube.com kuri no link reka nyikwereke yamaze kwihuza, ku buryo abantu byaborohera kuba babona link yanjye ndi gukoresha. Urategereza gatoya bibanze birangire, urakanda hano open by anyone, tegerezaho gatoya kugeze kuri YouTube channel. Urabona ko byoroshye kuba wagera kuri YouTube channel uciye kuri TikTok, ukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo ukomeza kubona ibintu byiza nk'ibi ngibi byagufasha kuri wowe ubikeneye. Murakoze cyane, wibuka gukanda subscribe.